Numwe wa shampiyona sojwe na Call-Up y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Adel Amrouche yahamagaye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakinnyi birumvikana bose basa nkaho bahagaze neza bitwaye neza. Ubwo nibo tugiye kuganiraho nyine turebe niba nta wibagiranye cyangwa niba ari bo bakinnyi neza. Reka banyuremo nihuta yego ndayifite hanyuma ndaturebe n'aba barasigaye ni iki opinion publique ivuga kuri Call-Up y'abagabo bazamu bane harimo Ntwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, harimo Buhake Clement, Twizere wa Ulensakel kipe nabwo nyizi, harimo witwa Maxime Vences nta kipe afite maze amezi nkarindwi adafite kipe saison. Hanyuma nayishimwe Pierre w'ikipe ya PRFC ahamagara abamyugariro barimo Mborenga Fitina wa Rayon, Byiringiro Gilbert wa PRFC, niyo mugabo Claude wa PRFC, Bugingo Kim wa Rayon, Mutsinzi Ange wa Zira AFK yo muri Azerbaijan, Manzi Thierry wa Al Ahly Tripoli yo muri Libya, Nigena Clement wa PRFC Nantes, Mimana Yunus wa PRFC. Hagati mu kibuga hamagaye kapiteni Bizimana Djihad wa Al Ahly Tripoli yo muri Libya, Ruboneka Jean Bosco wa PRFC, Mugisha Bonheur Casemiro wa Stade Tunisien. Casemiro ngara ryanza sige twa Declan Rice ni update. Harimo obita Ruboneka nabazagume kuri rimwe ariko izina niri kujisha ubwo buri gihe twise ntabwo abihinduka buri gihe ngo Declan Rice ngo aritagarira Casemiro ko yagarutse ngo nagazongera nyine guhindura kona Casemiro mwenyewe nawe yagarutse kwameze neza. Harimo Rwanguka Steve ari na Jum ni ikipe yo muri Saudi Arabia mu cyiciro numva cya kabiri. Yego harimo kandi Kwizera Georgia wa Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze gukina match imwe urumva weekend aribwo batangiye shampiyona yabo y'icyiciro cya kabiri. Mugisha Gilbert wa PRFC, Ragwa Haji wa Rayon, Muhire Kevin wa Rayon, hanyuma Samuel Guelette Leopold Marie wa Hal La Louvière mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi. Hanyuma abo bise ngo nabakina imbere aba forwards harimo Nshuti Innocent wa FK Sabail, ni ikipe mu cyiciro cyambere muri Azerbaijan. Yego harimo Mugisha Didier wa Police FC, Habimana Yves wa Rutsiro, Raphael Yorke wa Z FC mu Misiri, Manishimwe Jabel wa Naft Al Wasat, harimo kandi witwa Sahabu Hakim wa Bershot yo mu Bubiligi, ndetse na Ishimwe Aniseti w'ikipe ya Olympique Beja. Hanyuma Adel Amrouche yahamagaye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakinnyi birumvikana bose basa nkaho bahagaze neza bitwaye neza. Ubwo nibo tugiye kuganiraho nyine turebe niba nta wibagiranye cyangwa niba ari bo bakinnyi neza. Reka banyuremo nihuta yego ndayifite hanyuma ndaturebe n'aba barasigaye ni iki opinion publique ivuga kuri Call-Up y'abagabo bazamu bane harimo Ntwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, harimo Buhake Clement, Twizere wa Ulensakel kipe nabwo nyizi, harimo witwa Maxime Vences nta kipe afite maze amezi nkarindwi adafite kipe saison. Hanyuma nayishimwe Pierre w'ikipe ya PRFC ahamagara abamyugariro barimo Mborenga Fitina wa Rayon, Byiringiro Gilbert wa PRFC, niyo mugabo Claude wa PRFC, Bugingo Kim wa Rayon, Mutsinzi Ange wa Zira AFK yo muri Azerbaijan, Manzi Thierry wa Al Ahly Tripoli yo muri Libya, Nigena Clement wa PRFC Nantes, Mimana Yunus wa PRFC. Hagati mu kibuga hamagaye kapiteni Bizimana Djihad wa Al Ahly Tripoli yo muri Libya, Ruboneka Jean Bosco wa PRFC, Mugisha Bonheur Casemiro wa Stade Tunisien. Casemiro ngara ryanza sige twa Declan Rice ni update. Harimo obita Ruboneka nabazagume kuri rimwe ariko izina niri kujisha ubwo buri gihe twise ntabwo abihinduka buri gihe ngo Declan Rice ngo aritagarira Casemiro ko yagarutse ngo nagazongera nyine guhindura kona Casemiro mwenyewe nawe yagarutse kwameze neza. Harimo Rwanguka Steve ari na Jum ni ikipe yo muri Saudi Arabia mu cyiciro numva cya kabiri. Yego harimo kandi Kwizera Georgia wa Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze gukina match imwe urumva weekend aribwo batangiye shampiyona yabo y'icyiciro cya kabiri. Mugisha Gilbert wa PRFC, Ragwa Haji wa Rayon, Muhire Kevin wa Rayon, hanyuma Samuel Guelette Leopold Marie wa Hal La Louvière mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi. Hanyuma abo bise ngo nabakina imbere aba forwards harimo Nshuti Innocent wa FK Sabail, ni ikipe mu cyiciro cyambere muri Azerbaijan. Yego harimo Mugisha Didier wa Police FC, Habimana Yves wa Rutsiro, Raphael Yorke wa Z FC mu Misiri, Manishimwe Jabel wa Naft Al Wasat, harimo kandi witwa Sahabu Hakim wa Bershot yo mu Bubiligi, ndetse na Ishimwe Aniseti w'ikipe ya Olympique Beja. Hanyuma hari amakuru yuko hari iminuka zagiye ziba camp yarayitangiye kuri Sainte Famille. Twabonye amafoto n'amashusho y'abakinnyi binjira muri camp, ariko hari impinduka zimwe na zimwe zagiye ziba mu ikipe y'igihugu nka Abedi Biramahire mu
mwumvise ko ntabwo yumvikana muri uru rutonde ndetse na Umukiza Obed w'ikipe ya Mukura Victory Sport waje kwinjira muri camp cyangwa se wahamagawe nyuma y'abandi. Byagenze bite? Bya Byiringiro Gilbert wari ugiye kutubwira byagenze gute Bwana Rugangura, ndetse n'uburyo biri amahirwe bategereje kumuhamagara. Nibyo ngira ngo bimwe mu bintu byiza by'abatoza nyine baba professionnel kandi babanye n'abakinnyi bakomeye bagatoza n'ibihugu bikomeye. Burya muri national ntago twari tumenyereye yuko abakinnyi bajya gutangira camp ya national hagakorwa ikimeze nka test medical test nkuko dusanzwe tuzibona champion igiye gutangira cyangwa se abakinnyi bari guhinduranya ama equipe ari ama medical test tubona ejo rero kuri famille n'ubundi abakinnyi babakoreye test, abaganga baraje babasanze kuri hotel, nta nubwo ari kuvuga ngo bagiye kwa muganga. Abaganga baje kuri hotel babakorera test. Okubakorera test rero niho umuvandimwe Byiringiro Jean Gilbert Kagege yaje kugaragara ko afite ikibazo. Kagege akivamo ku munsi w'ejo n'ibibazo basanze afite, nge nahise mbyibuka turi Ijuba n'Amavubi muri qualifiers za CHAN. Uriya Kagege yagize ikibazo icyo bita addicteur cyangwa se groin, n'uyu mutsi uca hano mu mayasha mu Kinyarwanda ariko bahita hano hagati y'amaguru. N'umutsi abatlete bakunda kugira, n'umutsi uryana cyane ubabaza, ni n'umutsi utinda gukira, bisaba discipline no ku rwego rwo hejuru. Icyambere bisaba kuruhutsa no gukurikiza treatments nyine za muganga, ugakora ibyo kubwira, ukaruhuka, ibintu nk'ibyo byose ukagabanya amadesordre. Kagege rero uyu musore ku myaka ye, ngewe naje kubitekerezaho ku myaka ye, nk'umusore wari umaze kugirirwa icyizere, nk'umusore wari umaze kwikorezwa iyo kabiri ya APR nk'ikipe ikomeye, ni ibyo byose yaravuze ati ngewe ntago uyu mutsi cyangwa ntago imvune ishobora kumbuza gukina. Ayikiniraho addicteur ayikiniraho. Icyo gihe ndibuka ko muranabyibuka ko icyo gihe ari Serumogo wakinishijwe, kuko icyo gihe mu myitozo agize ikibazo baramuhambira bamushyiraho ibibarafu ahangaha. Sinzi umukinnyi waje asa nk'uri kumucokoza, asa nk'ukandagira ku itako, mbwira ati ariko shapete ubu ngubu wababaye cyane, wagira ngo urushinge bari bamujombye. Bigaragara ko yari ari kubabara cyane. Ubwo rero ni icyo cyamukuyemo. Kagege ni uwo mutsi, ni addicteur amaranye igihe. Buriya ngo na Ombolenga ngo nicyo kibazo ajya agira. Ombolenga we ngo azifite ari ebyiri mu maguru yombi, urumva addicteur. Buriya ibyo bibazo ngo bantuze barabifite ba Gilbert barafinda, abitwa ba Clement, ariko ampleur no kuvuga ngo ubukana bugenda burutanwa, abaganga barabipima. Hari urwego ushobora kugeraho nk'uru rwa Kagege bikarangira byanze, ariko hari n'igihe nk'ahangaha muri Afurika ho rwose n'igihe hari urwego ugeraho ukaba wabikinana. Ubwo rero Kagege nuko byarangiye, birangira bamusimbuje rero uyu mwana yitwa Umukiza Obed, uyu mwana w'Inyanza. Naje no kumenya ko ngo uyu mwana ari uw'Inyanza, ngo yazamukiye kwa Koca Mbungira, urumva ngo ni umwana w'ahantu hitwa mu Gakenyeri, murahazi? Mu Gakenyeri ni Nyanza, hafi rwose y'umujyi wa Nyanza. Nuko rero Umukiza Obed asimbura akandi kantu Lorenzo. Buriya mbere yuko bahamagara ngo Umukiza Obed, akandi kantu ntumvishe kandi nka 90% ashobora kuba ari byo. Buriya ngo bashatse guhamagara Nzotanga. Serumogo se bagiye gukora mu kintu cy'igihugu. Nzotanga Serumogo n'umubenshi wahamagara mu kintu sinzi ko byaje Umukiza Obed kuri kabiri. Sinzi ko ca wenda ahantu, sinzi ahantu ko ca mubonye, simbizi. Abantu baramubwira ati ariko koca ntago Nzotanga kina, akoreshwa nk'umukinnyi w'umusimbura, amwihorera gutyo bahamagara Obed. Hanyuma kwiziki ku munsi w'ejo bakora imyitozo, hari akantu ko tuvuze kwavuga ku bantu nyine abahamagaye n'abataraje. Abantu benshi nabo nyine bibaza impamvu Kwizera Olivier niwe muzamukina mu buryo buri regira atahamagawe. Ntwari Fiacre amaze amezi 3 adakina. Maxime Wensens no kudakina gusa nta kipe afite kuva sezo yatangira. Abantu bakibaza impamvu Kwizera Olivier Gishweka w'ikipe ya Al Kaukab arakina mu buryo buhoraho regular starter. Impamvu atahamagawe, ese yanze guhamagarwa kuki batasobanura impamvu atahamagawe? Ni umuzamu kwe guhamagarwa cyane muri iki gihe umuzamu wa mbere w'Amavubi adakina. Na press conference yabaye Kwizera Olivier Gishweka akina nta mvune ameze neza. Ubusanzwe call up uko twari tumaze iminsi tubimenyereye nuko yahamagarwaga nyine habaye press conference.
hakaba ikiganiro n'itangazamakuru bagahamagara bityo abantu bakabona uko bagenda babaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Ene mukinnyi mbona Ngira rwose ngo akaba ari muri ekipe y'igihugu akaba atarimo. uwo bita Olivier Kwizera ni umuzamu wagakwiriye kuhamagarwa Arakina. ariko abatoza ndetse n'abandi bagatanga ibisobanuro impamvu Frank asize ikintu cyo kuvuga ngo Olivier ntazahamagarwe kubera ko yigeze kumuhamagara Olivier akigira muri ya kipe ye muri Arabia Saudite. Olivier arabwira ati rero ntabwo nani adahuta neza mu ikipe nsa naho ndi gushaka uburyo nafatisha mwe munduyeho gato mbanze mfatisha mu ikipe abasobanura impamvu zo kutaza rwose nabwo ati ntabwo meze neza n'umubiri wanjye ntabwo meze neza ubwo babifata nk'agasuzuguro kuko ngakoze gukina ikipe y'igihugu ubwo kuva icyo gihe rero ubona ko muri federation basa naho bamushyize ku ruhande nyamara nk'uko babivugaga urebye mu bazamu bari gukina kuko nk'umuzamu wa mbere Ntwari Fiacre ntakina uyu wese ntakina nabo bakekere mukina mu ciciro cya kabiri muri Norvège kipe bita Orensake nawe ntabwo bavuga ngo ni umuzamu wo kugenderaho cyane ariko Olivier aramutse aje yatanga challenge kurusha abantu bari buze gutanga kuri uyu musore ubwo byari yewe niba n'umuntu muri Ferwafa muri iyi minsi zamaze niba Olivier Kwizera ari mu bihano kandi igisubizo zamanza zanyuma. Anyway, kuwa kane nibidahinduka dufite gahunda yo kwakira Jules Karangwa tukazaganira ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Kuwa kane nibidahinduka azaba ari umutumire wa Radio Rwanda nyirango Karangwa ya afite amakuru menshi kurusha abandi bantu.